nongeye kugusuza kandi ngo haye ikaze. Nge ndi Jay Baptiste. Iyi ni Isano Media Entertainment. Uyu munsi wa none muri South Africa, mu gihugu cya South Africa, aha ni muri Afrika y'Epfo, ibintu byakomeje kudogera. Abaminisitiri n'abadepite ntibari gucana uwaka n'abayobozi babo bo hejuru. Abangaba barimo abayobozi bakomeye mu gisirikare ndetse na Perezida Cyril Ramaphosa w'igihugu cya South Africa. Abadepite ntibari kwishimira kukuba South Africa iri kohereza igisirikare ndetse n'ibikoresho bikomeye bya gisirikare mu ntambara zo muri Kongo, intambara yiswe intambara ya Tshisekedi. Abadepite ntibari kwiyumvisha ukuntu igihugu nka South Africa cyakoreka abasirikare bacyo bakajya gupfira mu ntambara za Kongo nyamara nta nyungu babifitemo. Gusa ubwo abadepite n'abaminisitiri bari mu nama, umudepite umwe yahagurutse avuga ko izi ngabo za South Africa ziri koherezwa muri Kongo nta kindi ziri kujya gukorayo usibye kuba ziri kujya gucunga umutekano w'ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro bya bamwe mu basirikare bakomeye mu gihugu cya South Africa, ndetse harimo na perezida w'iki gihugu cya South Africa Cyril Ramaphosa. Ibi ngibi binafite inyuto yumvikana. Ibi ngibi ni nako bimereye kandi mugenzi we w'u Burundi. Abarundi nabo ntibiyumvisha uburyo igihugu nk'u Burundi gishobora kohereza abasirikare b'igihugu cy'u Burundi kujya gupfira muri Kongo. Aya makosa yose akomeza gukorwa bitewe n'igihugu cya Kongo azakorwa kugeza ryari? Abadepite bakomeje kugaragaza ko batishimiye kandi badashyigikiye imyanzuro y'ubutegetsi bwa Cyril Ramaphosa aha ni muri South Africa, ndetse atari n'abayobozi gusa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakoresheje imbuga nkoranyambaga zirimo nka X. Benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko South Africa irimo gukora amakosa yo kwishora mu ntambara za Kongo nyamara izi ntambara badashobora gutsinda. Abahanga mu bya politike nabo bakomeza kugenda bavuga ko izi ntambara zibera muri Kongo zifitwemo inyungu n'abantu bakomeye ndetse batari nabo ku mugabane wa Afrika gusa. Ubwo nukuvuga ngo harimo n'abanyaburayi. Aya makosa yose arimo akorerwa muri iki gihugu cya Kongo agatera perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo gukomeza kwinangira umutima wo kujya mu biganiro n'umutwe wa M23 ugizwe n'abakongomani bifuza impindura amatwara mu gihugu cyabo. Tshisekedi nkuko bikomeza kugenda bivugwa n'abantu benshi ndetse n'abarebera hafi bya politike bavuga ko afite ingufu zirimo zimusunika zimwoshya nyamara zidashobora kuzamufasha gutsinda iyi ntambara. Aya makosa yose arimo akorerwa muri Kongo kandi abanya South Africa abo ntabwo bayarebera kuri Tshisekedi, bari kuyagereka kuri perezida Cyril Ramaphosa w'igihugu cya South Africa. Ingabo za South Africa ndetse n'ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare harimo indege n'ibitwaro birasakure birimo birakomeza koherezwa muri Kongo ahavugwa ko hagiye kwitegurwa intambara ikomeye cyane. South Africa ikomeza kuvuga ko iri inyuma y'igihugu cya Kongo kugeza barwanyije umutwe wa M23. Ubu tuvugana M23 yavuze ko gufata Kinshasa atari cyo kintu kibaraje inshinga, batanze agahenge. Ibi byose byakagombye kwereka Tshisekedi ko M23 yifuza ibiganiro ndetse biciye mu mahoro. Gusa uyu mugabo ufite imbaraga twese tutaramenya zirimo zimwoshya zikanamusunikira kwinangira umutima, ibi ngibi ntari kubikozwa. Aya makosa yose arimo akorerwa mu gihugu cya Kongo birangira akomeje kugerekwa ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame uyu munsi wa none turiho yavuze ko igihugu cyacu cy'u Rwanda cyashoye mu bwirinzi cyangwa se cyashoye amafaranga mu kugura ibitwaro bijyanye n'ubwirinzi bw'ikirere cyacu cy'u Rwanda. Ibi birumvikana neza. Ibi kandi binagarukwaho n'abarebera hafi bya politike bagiye bagaruka ku ijambo Perezida Kagame aherutse kuvuga, avuga ko igishoboka cyose u Rwanda ruzagikora kugira ngo rubone umutekano ndetse rurwanye uwagihungabanya wese. Abadepite muri South Africa bakomeje kubwira Ramaphosa
ko nadahagarika ibintu arimo byo kwishora mu ntambara zo muri Kongo, bamwe mu badepite n'abayobozi bakomeye baraza kwegura bamusigira imyanya ye. Iyi Kongo ikomeje gutera imvururu mu bihugu bitandukanye bya Afurika ihatse iki? Ni bande bari kungukira muri izi ntambara n'imirwano y'urudaca idasiba umunsi ku munsi muri iki gihugu cya Kongo? Kongo ni igihugu cyahawe umugisha iyo bigeze ku mabuye y'agaciro. Munsi y'ubutaka bwa Kongo hari amabuye y'agaciro atagira ingano. Hari amakompanyi menshi yo mu bihugu by'abazungu yungukira mu kuba Kongo iri mu ntambara igihe icyo ari cyo cyose. Hari nabyo byatumye abadepite n'abaminisitiri muri South Africa bahaguruka bakarwanya Perezida Cyril Ramaphosa, bamushinja kohereza abasirikare gupfira mu birombe bitibye afite muri Kongo bicukurwamo amabuye y'agaciro, maze ubutunzi bwose buvuyemo bugashyirwa mu mifuka y'abayobozi bakuru muri iki gihugu cya South Africa. Aya makosa yose barimo bakora akagaruka ku gihugu cya Kongo. Iyi Kongo ikomeje guteza umwiryane n'ibihugu bitandukanye, yaba muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi. Mu minsi ishize, Perezida wa Amerika Donald J. Trump yasohoye itangazo risa n'ibiriburira abanyamerika bose batuye ku butaka bwa Kongo ko bakwiye guhunga. Aya magambo cyangwa se inyandiko yashyizwe hanze n'ubutegetsi bwa Donald Trump buragaragaza ko muri Kongo umunsi uwo ari wo wose nta wuzi, gusa uwo munsi urahari. Kongo ishobora guhinduka isibaniro ry'imirwano ikomeye hagati y'umutwe M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ibi byose kandi bigenda bikomeza bigaruka ku makosa yose ashinjwa u Rwanda. U Rwanda ruhurira he n'ibibazo bya Kongo? U Rwanda rudahwema guhakana ko ntaho ruhuriye n'ibibazo bya Kongo. Ruzageza ryari kwisobanura, nyamara rusa n'urwisobanura ku muntu udakeneye kurwumva. Imiryango y'abibumbye n'indi miryango yose ishamikiye ku muryango w'abibumbye nayo ntihwema kuvuga ko muri Kongo nibareba nabi isaha iyo ariyo yose hashobora kuba intambara ndetse ikomeye. Gusa umutwe wa M23 usa n'uwagaragaje uruhande rutandukanye n'urwo bayishinja. M23 imaze kwigarurira Bukavu isa nkaho yatanze agahenge, itanga itangazo ko ihagaritse imirwano, itanze igihe cy'agahenge. Ibi byose biragaruka bigashyira umutwaro kuri Tshisekedi, bikanamugaragaza nk'umuperezida w'igitugu utifuza kumvikana n'abaturage bayoboye bagize umutwe wa M23. Nubwo perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo adahwema gushinja aya makosa yose u Rwanda, akanabwira abagize umutwe wa M23 ko bose ari abanyarwanda. Ibi ngibi ariko abagize umutwe wa M23 babihakana bivuye inyuma. Aya makosa yose akomeza gukorwa bitewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa azahagarara ryari? Aya makosa yose ari gukorwa mu gihugu cya Kongo yamaze gutera imyigaragambyo n'imvururu zikomeye mu gihugu cya South Africa. Abanya South Africa batatse ubutegetsi bwabo. Ababyeyi benshi bari kuvuga ko batishimiye kuba abana babo bari mu gisirikare bari kujya gupfira muri Kongo mu ntambara batazi icyo barwanira. Nyamara bakurikirana hafi bya politike baravuga ko iki gisirikare cya South Africa ibyo kirwanira byose ari inyungu zinjira mu mufuka w'abayobozi bakomeye muri iki gihugu cya South Africa, ndetse abenshi muri bo bari mu myanya ikomeye mu gisirikare cya South Africa. Ibi ngibi kandi byagiye bikomeza no kunandikwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye z'abatavugwa rumwe n'ubutegetsi bwa South Africa. Aya makosa yose nubwo agerekwa ku Rwanda, umunsi ku munsi bimwe mu bimenyetso bigenda bijya hanze bigaragaza ko u Rwanda ntaho ruhuriye n'amakosa yose akorerwa muri Kongo n'imiyoborere mibi y'iki gihugu. Abaminisitiri n'abadepite muri South Africa basabye Perezida Cyril Ramaphosa katanga itegeko
abana babo, abana b'igihugu cya South Africa, abasirikare bacyo boherejwe muri Kongo ko bakwiye kugaruka igitaraganya. Bitabaye ibyo ngibyo hagakomeza kuba imvururu zikomeye muri South Africa, ndetse bamwe mu badepite n'abaminisitiri ndetse n'abasenateri bamaze gutangaza ko ibingibi nibidahinduka bari buze kwegura ku myanya yabo bari barimo muri iyi guverinoma ya Cyril Ramaphosa. Abadepite barimo barigaragambya, bisa nkaho batangije imyigaragambyo, nubwo ari imyigaragambyo twavuga ko iteruye. Gusa abanya South Africa ubwabo biraye mu mihanda bamagana South Africa mu bijyanye no kwijandika muri izi ntambara zo muri Kongo. Abarebera hafi by'intambara bamaze kuyita intambara ya Tshisekedi. Umutwe wa M23 umunsi ku munsi ugenda utanga ibimenyetso, usa nkaho ugaragaza ko wifuza amahoro. Kuki igihugu cya Kongo kitumva ibyo M23 igisaba? Kuki abagize igisirikare cya South Africa bari mu myanya yo hejuru bumva igisubizo ari ukohereza ingabo zabo muri iki gihugu cya Kongo? Ibi byose biraza bigashimangirwa n'ibyo abadepite bavuga ko aba basirikare batari kuza kurwana intambara zo muri Kongo, ahubwo bari kuza kurwana intambara zo kurinda ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro byose by'abayobozi bo muri South Africa, harimo n'abasirikare bakomeye. Iyi Kongo izakomeza kuba isibaniro ry'imirwano kugeza igihe ubutegetsi bw'i Kinshasa buzemera kujya ku meza amwe bugaca bugufi bukaganira n'uyu mutwe wa M23 wamaze kwigarura umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Nta uzi ngo isaha n'isaha M23 yakora iki. Gusa ikigaragara nuko M23 imaze kugaragaza ko ishoboye byinshi. Umutwe wa M23 warwanyije ingabo za Kongo FARDC n'imitwe bifatanyije, ukagerekaho abacancuro, ukagerekaho abasirikare b'ibihugu bitandukanye byo muri East Africa. Iyi M23 ikomeye bingana iki? Iyi M23 kubwo ikomeza guca amazi bazabona ko ishoboye ryari? Abarebera hafi bya politike bavuga ko M23 yamaze kugaragaza ubukana bwayo, kandi ko kuri inshuro nta gusubira inyuma. Umuyobozi w'uyu mutwe wa M23 Sultan Makenga yavuze ko badateze kumanika intwaro ngo barekure umujyi wa Goma, ahubwo ko uko Tshisekedi yinangira umutima uko bagomba kujya mu biganiro, M23 izakomeza kurwana kugeza igeze kugirwanira, ari cyo kwishyura kwizana kw'abakongomani, yaba abavuga ikinyarwanda n'abavuga izindi ndimi zitandukanye. Muri South Africa ibintu byadogereye. Cyril Ramaphosa natisubiraho, ibiri kuba muri Kongo bishobora kwimukira ku butaka bwa South Africa. Ibi ngibi kandi birimo kugarukwaho na bamwe mu barebera hafi bya politiki ya South Africa, harimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Cyril Ramaphosa. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo we yitwaza iki katifuza kugarura amahoro, kavuga ko yifuriza Kongo ibyiza kuko adashaka kujya mu biganiro na M23? Aba bamwoshya ni bande kiyo bigeze mu rugamba batamufasha? Perezida wa Kongo, bamwe mu baperezida b'ibihugu bya Afurika bakomeza kuvuga ko akwiye guhumuka ku maso akareba niba bamushuka bazakomeza kumufasha kurwana zino ntambara yishoramo. Ibi ngibi nibikomeza gutya, South Africa mu minsi mike turaza kumva nayo yahindutse isibaniro ry'imyigaragambyo ikomeye cyane y'abaturage bamaganira hafi ibyemezo by'ubutegetsi bwa South Africa byo kohereza ingabo n'abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bikomeye muri Kongo mu cyise kurwana intambara za Kongo. Nyamara bamwe mu badepite bamaze gutahura ndetse banashyira ibimenyetso hanze kizingabo icyo ziri gukora muri Kongo atari ukurwanya umutwe wa M23. Bamwe mu bagize igisirikare cya South Africa biciye ku mbuga nkoranyambaga zabo zirimo X bamaze gutangaza
ko Kongo ariyo yarashe bwa mbere ku butaka bw'u Rwanda, u Rwanda rugakora ubwirinzi rukazimya ibisasu mu kirere, ariko ko u Rwanda rutigeze rurasa muri Kongo. Ibi bisa nkaho beruye bakagaragaza ko u Rwanda rutigeze rwifuza ubushotoranyi n'umunsi w'umwe. U Rwanda igihe cyose rurifuza amahoro. Kuki Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Kongo, ibingibi atabyumva? Arakomeza gushukwa kugeza ryari? Abamushuka kuki batamufasha? Ibi ni ibibazo bikomeza kwibazwa n'abanyapolitike mu bihugu bitandukanye, cyane cyane South Africa yamaze guhumuka ku maso ikabona ko ibyo bari gukora atari byo. Abadepite beruye bavuga ko ubutegetsi bwa Ramaphosa nibudahagarika ibyo burimo, benshi baraza kwegura. Aya makosa yose arimo akorwa bitewe n'igihugu cya Kongo. Iyi Kongo izaba isibaniro ry'imirwano kugeza ryari? Ramaphosa arinangira umutima kugeza ryari? Tshisekedi azahinduka ryari? Aya makimbirane yose kuki akomeza akagerekwa ku Rwanda? Ibi byo bizabazwa nde? Iyi yari Isano Media Entertainment. Nge DJ Baptiste. Kora subscribe niba utarayikora, dukomeze tubane umunsi ku munsi ujye ubonera amakuru yacu ku gihe. Ndabashimiye, mugire amahoro.